Rad na crno, i to bez radnog staža i zdravstvenog osiguranja, kašnjenje ili neisplaćivanje zarada, fizičko ili psihičko maltretiranje na poslu za mnoge radnike su svakodnevica. Nevladine organizacije okupljene oko kampanje Crno na belo, zajedno smo glasniji, već 10 mjeseci rade na projektu Dostojanstven rad za svakog. Tokom ulične akcije razgovarali su o ovome sa građanima u centru Beograda. Akcija protiv zlostavljanja na radu i besplatni pravni savjeti. Borba za dostojanstven rad zahteva ogroman trud i upornost. Ljiljana i Mira, aktivistkinje kampanje Crno na belo, su neumorne. Čuli ste za ovaj rad na crno protiv zlostavljanja. Treba imati dostojanstvo na poslu. Znate kako je teško kad ujutro ustanete, podete na poslu pa vas šef počne maltretirati. Ukoliko imate neki problem po pitanju radnog prava, možete se javiti... Ja sam pravnik, nemam nikakvih problema. Hvala najlepše, prijatno. Možda ima neko iz vašeg okruženja koji ima takve neprijatnosti. Čak imamo našu pravnicu koja daje besplatne savjete, pa ako nije problem da uzmete, možete pomoći nekome iz komšiluka ili na radnom mestu. Hvala puno. Imate slučaj? Odlično, ne mogu da preporučim nekome ako bude trebalo. Posle 10 mjeseci kampanje, više desetina uličnih akcija, na hiljade podeljenih letaka, isto toliko razgovora sa građanima i prikupljenih svedočanstava, najviše pritužbi na mobing. Velika većina zlostavljanih na radnom mestu, međutim nikome se nije obratila za pomoć. Uglavnom su zaposleni zastrašeni jer poslodavci imaju neke pretpostavke da sporovi u slučaju mobinga ili zlostavljanja na radu su teško dokazivi ili traju jako dugo i zbog toga ubeđuju zaposlene da ne reaguju. 90% slučajeva mobinga koje smo imali se upravo tiče žena zaposlenih. Republička agencija za mirno rješavanje radnih sporova do sada je rešila skoro 5000 individualnih radnih sporova baveći se otkazima, isplatama minimalne zarade, mobingom i diskriminacijom. Ja mislim da je naš zakonski okvir vrlo korektan. Institucionalni okvir je dosta dobro pokriven. Osnovni problem je što se zakoni ne primenjuju, što je sud dosta neefikasan. Naprimjer, sud nema ni jednu, zamislite, pravosnažnu presudu za mobing. A 2 godine imamo zakon, a obaveza je da se reše za 6 mjeseci. I drugi veliki problem je nevidljivost institucija. Znate, mi imamo dosta institucija koje imaju i vrhunske stručnjake koji mogu da pomognu, ali ljudi ne znaju za njih. Procenjuje se da 70.000 ljudi u ovom trenutku ne prima platu, iako radi. Radni sporovi u prosjeku traju oko 4 godine, a sve je više radnika koji svoja prava traže pred Evropskim sudom za ljudska prava.